Akagwa kagwera abatura omuri Bushenyi kya Kabindi Ngarama Bukanga Isingiro District kandi kurugira hari chairman n'abanyabuzare Rogers Nankwaso w'emyaka 4 agezero butikirizana n'omukazi we hati omukazi we yaza owishento wa Rogers niko Rogers kugenda mukuratire bitwashikireyo omukazi we hamwe n'ishento yoroka mukatakanya bamutera mpaka fire baitu kubwashesha nawe abatura bamuronda bamwita Rogers wabanza kufa na yetayokana ishento kandi kirebe kirengo babene bafwa omukazi wabo omukazi obire nakwanishe zara yenduko yebe nakwanishe zara konka mukuru wanje ogu akatunga omukazi ogu yamutongera omukazi ogu oba kugira ngo nuwe yayaho abantu bakwitana omukazi ensonga atura nazireta families omusiza natura nareta ensonga families omukazi tukubahana bagaraka bakagarukana konka omukazi ensonga zibe bakira kuturetera obwa maraya Hona chairman nagira ngwa babiraba batwire no butekerezana obwarigire ahari yorokamu kubyama no mukazi w'umutabani Rogers ogu no bwarabe yayeteseze ngutakigaruka kubyama no mukazi w'umutabani beitakagumizamu nekikorwa iki mukazi kunaza kurra kuchondoze cya leta nibitana na urangukata bukire no mukazi we omukazi abira nakoregana nogu maraya weye isento isezara so mbwenu unho butandwe zone zumukureba aha icyazireta nsonga yo mukazi bakagira henshonga yemwe konka umbwiro bwahwiro bwenyuma barete shonga ze twayetaho yokana na Rogers wabaresire shongana no mukazi n'abasitamisa konka yokana yagira ngo utakigaruka mukazi wa Rogers Polisi yajumirira ekikorwa cy'abatura okutwarira amateko mu ngaro Ombera joro ya Uganda harimo kuyangu polisi yamba abantu chairman are reporting hata ba mwanya gwo arresting abakora ki bid azo bujuruzo bwagwaho bwinji Ndrusu nwamanya